Manibulise bantakwethu igama lami nguSFISO Ernest NOMAZOMBELANA aka DJ Roberto the beat rocker DJ the one and only elsikisiki owenza izinto zenzeke ndiyaba noxabama apha buti isikwazi Mandinibulise igama lami ngumthokozisi wakwaGETYE I filmmaker the founder of Ungubani Community Art Center an actor presenter ndikakubala kube kuninzi. Manibulise igama lami nguOlwethu wakwaNompokwe lusikisiki. Ndisebenza ngemedia simbalwa izinto ningazenziyo so isininzi sezinye ndiyazenza ndingabala kude kutshona ilanga. Lena icrew yethu ke bantakwethu nithanda kakhulu ethi Ungubani buti Mthoko ngokubona kwakho ama statistics ne ku YouTube akhulile kakhulu abantu bayisupporta ishow yethu and bayayithanda ishow yethu le ithi Ungubani. Can you tell us more ukuthi na le show lena siyenzayo, what is it all about? Inceda phi, inceda ntoni, and is suitable for abantu age limit abangakanani, ingaba I right for abantu abancinane, I right nabantu abadala noma strictly for both abantu abancinane nabantu abadala? Hey Mr. Nomazombelana into engayitsho ishow yethu maniqale kwindaba ye age restriction because yona nto ibalulekileyo kakhulu xa uthatha into uyisa kwi television because kaloku abantwana banelungelo lokuthatha i-remote bavule i-channel mhlambi bazoza ngoba besazi mna but because of age restriction uphala ba iyambetha but le show esiyenzayo iqala from 0 age to lo age ke engapha because it's a talk show. Yes nalapho si trainer sikhangela khona abantu kwizinto abazenzayo because let's say uli-artist so i-artist obvious kuyenzeka i-artist lingaziwa ngoba li-performa around so ngokulithatha ulifake ku-national TV lichaze ngobu-artist balo because ekugqibeleni liyaperforma liveze lento lithetha ngayo. Exactly. Kukhona somabhizinisi abangakwazi ukucula abangakwazi ukuthini. It's not that i-show yethu i-based kakhulu ku-media kuphela. Nosomabhizinisi even umuntu engenzi into just azokwaziwa yi-South Africa, even umuntu ofuna umsebenzi wamkelekile ukuthi eze kule show just because ibukelo lizo lonke ukuthi unento ethile let's say ufundile une certificate esithile but iproblem kudala ufuna imisebenzi ungayifumani iyakwazi ishow leya it's a part of i-advertisement. Okay othi mntakwethu ngoba wena upha emaqhosheni kakhulu zeziphi izinto ohlangabezana nazo ingqinamba ubona ba uyabona i-challenge ngolena but ke ukwazi ukuyisolve when it comes to le show ethi Ungubani? Bafo manibonga maniqale we-cameras ziyasibetha. Ziyasibetha i-cameras asinazo. Suppose basi operate cameras i-6. Yes. So i-cameras zi-operatayo zimbini kuphela. Ne-sound iyasibetha kakhulu i-sound asinanto yoku-operate i-sound. Okay. Even i-boom mic asinayo at all. But ke sizobonga ebantwini ababukelayo because i-viewers ziyazinyukela. Because ndigcine ukushekisha i-viewers zethu zi-42,000 and something. Okay. So that's great. Noko ikhaya liyenyuka. Ikhaya liyakhula. Okay. Bantakwethu ke le show yethu ethi Ungubani, it's suitable for each and everyone. Ungusomabhizinisi uyakwazi ukuza kwishow yethu uzoziveza ukuze uthini ukhulise ibhizinisi yakho. Ungusomatekisi uyeza uzoveza itaxi yakho ukuze ukwazi ukuthi wena uthole ukuthi na uqashwe. Umusic uyakwazi ukuzopromote umusic wakho, if ukhuphe ialbum uyakwazi ukuthi na uze noma wenza ntoni apha kule show sivumele izandla zethu zivulekile wonke umuntu. Bantakwethu niyakhona? Hey wayithinta indaba yabona le ndaba oyithintayo asiholi because we understand ukuthi isimo esibhekene nazo
nendawo esikuyo. Yes. Asithole support even kosomabhizinisi siba advertise nomsebenzi wabo ukuthi khupha something for uba uxhase this is show. Yeah. But konke sikwenzayo sikwenza from our pockets. Because sifuna ukuthi lento iend up iqhubeka ibheka phambili. Exactly. Siyazama sikhangela ama sponsors, nothing evelayo, but ishow le yona asizu give up kuyo just because sithi asinanto. Exactly. Because ukuzube nento kumele ubuild something so that kuzoba khona into. Uthi khawuvele mntakwethu uyazi le ndaba inemali because hayi ngoba ndinivalile koneni nami I know akhonto ndiyicholayo yayibona njalo. Kodwa ke mntakwethu, how do you feel ukuvuka uzazi kuba uyosebenza but you know there's nothing uzoyichola? Yazi kwezinye game ndiye ngcine sendimgolozela ubhuti Mthoko because ndiyabona uba lento ayisisi ndawo sinceda abanye abantu because si-advertise izinto zabantu. Yes. Ngcine sendisithi hayi le show mayiyeke but abuye kubhuti andicenge. Tata ndinenhliziyo encinci andifuna ukuxoka. Ndiyakhawuleza ukukhathala entweni. Andikwazi ukubengezela. Yeah. Entweni endibona uba ayinamali. Yes. And kwizinto esisebenza ngazo siyashota kakhulu. Yeah. Even with transport kuba nzima. I think it's a 50 minutes ukusuka lapho endihlala khona ndisiza la. Yeah. But andikhumbula ndigibela ngemali yami. Oh my God, yeah. I-transport esisebenzisayo ikomnye apha phakathi kwenu. Yes. So zonke i-artists esuke ebusikisiki etown sisiza pe studio siyatransportwa. So ithethe ukuthi na madoda i-challenges zikhona. Osomabhizinisi baselisikisiki abayithathela inqalelo into ibe inhle beyibona because singabantu bokuqala elusikisiki enquza. And futhi ngiyase ndithi ni Eastern Cape as a whole ukuba sikwazi basine talk show ekumila bunje idlalwe ku national TV. Siyayidinga wena bhuti Mthoko kakhulu isupport. Okay, singangenanga kakhulu apho. Siyacela kakhulu ke bantakwethu ukuthi nina enizokwazi ukuba nibukele le video. Uxhaso siyacela kakhulu. And futhi siyafuna ukuthatha le show siyibeke on the next level because now sipukuta nofisha abakhulu because le show ifike kwizinga lokuba ngoko ibone on a national level, which is something esasingaqondi ba ingenzeka. Amaphupho atheni ayafezeka noma ke akhonto ingenayo epokothweni, kodwa ke siyakwazi ukuvuka noko njengoba besishilo umfethu ukuthi naye ukagoloze nogoloze yayibona into enjalo. Kodwa ke mina the only thing engase ndisho, I'm so thankful ukuthi ndibe ne team efana nani. Uyayibona into enjalo ekwazi ukuthi nabafethu even though kunjalo but masipusheni to off limit. Mhlawumbe ngenye imini uyovela umsamariyakazi ongcwele athi nabantu abami kudala nisokola namhlanje ndininika lolu gcobo. The only thing engizoyisho ke bantakwethu kuba ndicela nikhuthale ningalahli ithemba, siqhubekeni siyenzeni ishow noma uya lacking of ama resources, kodwa uThixo uyijongile yonke lento. Akhonto ngeminenye mhlambe ngenye imini nathi siyozibona nathi sifana nabo bonke abantu. Enye into endifuna ukuyitsho, akufunekanga basithathe le show siyisuse phi kule ndawo ekuyo sise koThekwini sise koGoli. Ndifuna siyiphushe apha abantu bayibone ukuthi if we are believer entweni endapha ufikelela kule ndawo ufuna ukuya kuyo. Masiqale kubhuti OT, siyayiqulumbela ke mntakwethu ngoba asifunanga bamthi njena amagama nje akho ugqibela mntakwethu ubonga ubuyabonga ugxeka ubuyaxeka hayi indlela esiphila ngayo. Amagama okugqibela nawo bhuti. Yes. Ngedela ubhuti Mthoko. Ubhuti Mthoko hayi masibonge. Amagama okugqibela in fact ayengawokugqibela but kuyafika oba mandi wathethe. Yes. Because le industry I rough and le industry inzima. Kudala ndizama. Oh my dear. Sekude sike ndizohlangana nawe Mr Nomazombelana ndihlangane no OT. It's because of ijourney ekudala ndiyihamba. Ndikudala ndiba kwi extras. Go Durban
koZalo ndiba kwi-extras ko-the imposters ko-Joburg, but ayikho irole endake ndayithola kwathiwa nantsi ke ngoku irole akuzame. Then I decided to come back eLusikisiki. I'm a taxi driver wokuqala. Ndingu-taxi driver. U-taxi driver you need it, lidinga ixesha lakho lonke ukuthi ufocus itaxini because le taxi yomuntu ufuna imali emalanga. Exactly. But I managed to ukuthi ndibalansise because I know what I wish in my life. Iphupho lami lephi. So into endingayisho siyacela njengoba siqale le show besike sazenza izitori ama-short stories kangiba esinye sazo besike sadlala ku-1KZN TV and siphindaphindiwe ebese sithi okuba kubuyiselwa ngokubi wayi-actor khonapho ubhuti lo kulapho ndazana naye khona. Saphinde ke futhi sashuta inguqu apho sadibana khona. Ndifuna ukuthi ke yonke lo migudu sideske sazodibana saphuma na something ezodlala ku-TV ku-national. So siyacela isupport kakhulu ukuthi le show ixhaswe because of isisindo okanye ipower ye-content. Because into ebalulekileyo xa ucreate something in mind kufanele ibe khona lanto ukuthi lento endiyenzayo okanye lento ekufanele siyenze i-direction yayo ithini. Ekugqibeleni incedisa phi. Bobani abazobenefita kulento. And I believe Mr. Nomazombelana, if singake sibe funded sibe full equipped yonke into siyifumane siyidingayo, I'm telling you ukuthi there is a change engenzeka in Lusikisiki because we're gonna create jobs. Njengoba sizo-create imisebenzi because apha estudio sisebenza sibambalwa. Sidinga u-cameraman abazo-operate ama-cameras, hayi ngoku-cameraman uyi-1 njengoba besebalile ukuthi kufuneka 6 ye-cameras. Obvious kudingeka abantu abazovuleleke kumisebenzi abayi-6 to operate izi cameras. Kudingeka u-sound engineer, kudingeka u-floor managers. So this show if singafandwa kwicala le job opportunity I don't doubt andithandabuzi kuyo. The only thing esiyidingayo just the support. I must say Mr. Mthoko because as insuku zihamba nathi si-advertiser ebantwini mhlambe ukhona ozothi achumiseke, uyayibona njalo. Zikhona i-channels mntakwethu, i-TV channels okwazi ukuthi yena usubmit into yakho bayidlale then i-sponsors zikwazi bazibhadale, and we are looking for something like that, uyayibona njalo, because yonke into isuka phi emabhokothweni ethu. Khawivale Mthoko, vele iqulumbele mntakwethu sizo. Ndifuna ukuthi kuwe wonke umuntu obukele le video anytime mhlambe kunenye information ayifunayo about this show, because le show lena incedisa kakhulu abantu abakhona around. In fact asibhekanga Lusikisiki, asibhekanga Eastern Cape, asibhekanga sibheke iSouth Africa as a whole, umhlaba wonke. Noba umuntu angasuka from phesheya ethi ufuna uzongena kule show, sithina si ready for ukungena naye eshowini. So siyayicela ke ngoku isupport ezabe senchilo ukuthi sisupportwe in TV channels, sponsors, equipment. If usithola lo support, I think inkulu into esingayenza, we gonna change many lives of people in our area. Thank you. Masipulele kakhulu madoda. Njengoba benetshilo nguThunzi uThuthumela uNdonyo bishani manando lento bithize. Noma nankomo madoda. Kuthiwa nguRoberto DJ, the one and only madoda, but the beat rocker DJ of Lusikisiki. Kunqubo yethu ethi Ungubani. Othi siye siqulumbele ngokuthini sithi hola media after that. Masingathi lapho sinenyanga kanani. Okay. Heritage kuthiwa indoda engazaziyo ukuba ingubani ayizazi ba isingisele. Exactly. Nake ndinguntshantsha usikhalazi mfuthu kwanu ubhabhana ofetha ke betheka bayezi bayibethe ikhaliti ikheleke nke. Izalwa yinsizwa udlikile into adlikile ibadle lento bezilishuma afika semlweni wezilinda ukubuya komnye dim ke yabe nethi umntana wenestam lona.
Okay, hayi ke seyicacile ukuthi le nyanga yethu le nyanga le yamagugu umnguni ufohle ushiyabedla uqwaba uyaye phakathi kwayo umnguni ugumede ndimngelo indiyaleqwa isikhulu somhla ukuthi sihamba nomfula sithi inyama umalandelwa intombi ethinde isekelo bonamali mntana ngisa ndimngelowo umfuka kumede ngumnguni ndimlo apha elisikisiki emampondweni apha kulomhlaba lo ndilimpondo mntami kodwa pho ndivela khona ngali ngibuya khona ngali ngakithi imvelaphi yethu ingane hayi ke masibonge bantakwethu usithi xa siyivala sithi hola media kanti wena nje ungubani